The hypothesis is we have the pyramids in Europe and of all countries in little tiny Bosnia. Second, these pyramids are the biggest on the planet. And numero tres, we have found potentially the first European writings. Stonogaj Žabac, konačno smo stupili u kontakt sa gospodinom Semirom Osmanagićem i to preko satelita. Imamo ga uživo preko satelita na liniji. Gospodine Semire Osmanagiću, dobro došli u naš program. Zahvaljujem, baš mi je drago da sam s vama danas. Tu ste sa nama u emisiji Konačno petak i evo, možete li nam reći koji su planovi u najskorijoj budućnosti na radovima na piramidama u Visokom? Za 2008. godinu mi nastavljamo punim intenzitetom raditi na bosanskim piramidama Mjeseca. Ove godine ćemo raditi i na Suncu, na kamenoj građevini u Vratnici i naravno u kompleksu podzemnih tunela koji je svjetsko senzacionalno otkriće i pokazuje da se ispod Visočke doline kriju desetine kilometara podzemnih tunela koje povezuju sve piramide. Reci mi, kakve su zadnje vijesti iz svijeta, recimo, kako teku te nekako reakcije na ono sve što se događa u zadnjih godina u Bosni i Hercegovini, evo i Visokom poslije toliko godina mraka, napokon pozitivne vijesti koje stižu iz Visokog u zadnje 3 godine. Upravo tako, nakon nekoliko godina rata, nasilja, negativnih vijesti iz Bosne i Hercegovine, sa ovim projektom u svijet šaljemo pozitivne vijesti. Riječ je o arheologiji, zaštiti kulturnog nasljeđa, o nečemu lijepom. Našu lokaciju u Visokom posjećuje stotine hiljada ljudi, dolaze sa osmijehom, odlaze sa još većim. I pored nekih poteškoća koje nam nepotrebno stvaraju stručnjaci iz domaćih institucija, koji se povezuju sa svjetskim stručnjacima koji pokušavaju zaustaviti ovaj vrijedni i globalno važni projekt, mi nastavljamo punim intenzitetom dokazivati da je Bosna jedna od kolijevki svjetske civilizacije. Možemo li mi doći da pomognemo kopati? Kako da ne, biste dobrodošli, čekat će vas ili lopata ili kompjuter, zavisi čime se znate najbolje baviti. Međutim, ovo je toliko važan projekt i lijepo je posmatrati nešto od samoga početka. Kad vi počnete da iskopavate prve evropske piramide, da ulazite u najveći građevinski kompleks ispod zemlje, vi postajete dio historije. Gospodine Semire, hvala vam što ste nam se javili preko satelita i želimo vam puno sreće i uspjeha u radu. Hvala vama i svako dobro. Mi se nadamo da ćemo se vidjeti ovoga ljeta na piramidama u Visokom. Ali dotad da se pozdravimo. Da vidimo da li će to biti ovoga ljeta ili možda prije toga. Svaka čast, hvala. Bili ste odlični, puno sreće u budućem radu i svim skepticima da kažemo ima piramida tamo gdje su. Ima nego šta.